This rat it done. Gonna kill it too. Alright. Producer Jux. Turn me on. Then she said, Mwami. Sheri. Mwami. Sheri. Mwami. Emese. Imbeba. Mwami na. Imbeba kandi bayiki. Emese. Imbeba. Mwami soko kokubem. Byuka ariko kubita imbeba wokapfa haguka. Mwami. Aswaritse ngaryama oya. Mwami na. Nakose Sheri wakubisa imbeba. Mwami soko. Ndaje oya byuka. Ndirimbira hanga ngo kubita imbeba. Saga, when she woke me, Yarambyukire nyawo ni imikino sha. I'm check. Sawa mukaga. Saa sita z'ijoro mbuza kuryama. Please, mwami eno somba byu. Sheri iyi ni imbeba imwe z'inshomba byuma. Understand it. Nempata nembaka katayimbwa. Maze mashitefera betonze ngo ni ibintu bisanzwe. Nya. Bakubeshye ni yindi imbeba ukubita ariko ntabwo byumva. Neighbor chiche. Okay, alright. Namugamba tewali mutawana ene somba byuma yefuse. Okay, karasoza mugenzi. Mwami. Turi ya filime yiswe Mwami. CZ 12 cyangwa Chaza 12. Awe. Emese. Kanzije. Mwami. China Zodiac. Perov niko bayise Chinese Zodiac. Mwami. Ndagira ngo nimucika bakinga Jackie Chan yagarutse mugenzi Jackie Chan. Emese. Kanzije. Jesse. Kokubem. Eyo ngiseseruleta bwengifata. Nyuma yakari mu bisa imbeba. Amusambwa kubanga nagikwata. Gasozera ntangira. Nenjikona laba bwenginyola gwe. Emese ya. Nkomeze mbibutsa ko filime baye wayikunze aho uzana ahandi ni Nyamirambo. Hepfo kamera mugenzi gatoya. Niho dukorera. Nenkuba bontwe. Visual Base. Kibuzanti kamese gwe okumanya nanyiga nene yambula netulwana nayo nze netuyana but after a while then she said Mwami. Sheri. Mwami. Mugabo wa. Mwami. Emese. Imbeba. Mwami nawe. Emese. Kanzije. Haguru kubita imbeba ariko. Eyo ngise. Ndayishiyo ngiyo. Mwami. Niba imbeba yakuzonze rwose ndayicaye ugira ikibazo. Birimera ndirimbira hanga. Emese. Kati haguru kubita imbeba ariko ntabwo mva kumona imbeba zamuzonze. Jenda bakoje mfata. Imbeba ndazica wapi? Jenda bakoje. Nago zishira. Kubavwere mango mucyala we. Imbeba yanze umugore arimuka kajya handi. Na tata budwe buzibanze nga netegeka mpita nakamasu obutwanga ntega. Neyagala kubisa na swaga tena layiro kujikuba paka paka. Nzayo kubita iteka ryose. Ngo yararahiye kujya kubita imbeba umunsi ku munsi. Tuli mu kidula sawa mwenda kitundu nga tudde waka. Kujya gucya. Ke wakanga tukuba mme. Akajya kubita imbeba. Mwami. Filime yake ndirimbira nabwo ibintu byarakomeye. Emese. Abapfumuzi bose barumva ibintu byarakomeye. Isoko kokubem. Wabyutse kubita imbeba ariko. Mwami. Okay, alright. Abantu bakuru hari impamvu yabazinduye, hari impamvu abantu bose barahangaha. Eyo ngise obangise simanye. Okay. Visual Base. Akaririmbo mwese ndakabateka bashimishe mugenzi. Ukunda Visual Base. Ukunda Junior akakugereho.